bukan peseto. Bergandengan nonton koboi sama film terakhir beli karcis tahu-tahu kehabisan jaga gengsi terpaksa beli catatan. Habis terpaksa aye nganterin antar pulang tak masuk kampung keluar kampung kegelapan ada lampu batu baru aja dibeliin ate dasar sial pulang-pulang injak gituan apa ini kayak pisang tapi lengket ini. Oh, berarti itu lagi. Masukkan oren, kita joget lagi di depan. Ayo, sambil istirahat. Ya opas itu. Aja, malam minggu. Saya pergi. Setu. Sadar nonton koboi balik berduaan beli karcis tahu-tahu kehabisan jaga gengsi terpaksa beli catatan. Aduh emak asiknya nonton dua-duaan kayak nyonya jagoan di gedongan mau beli minuman kantong kosong rendangan lalu ame lumahan kebingungan film bules terpaksa aye anterin masuk kampung keluar kampung kegelapan batu baru aja boleh nemu dasar sial pulang injak pisang-pisangan ya kamu pisang-pisangan pulang injak pisang tanduk pisang-pisangan dulu zamannya belum ada listrik makasih jalan jauh rumah